Kum kadak ban kan mau buram bat ban pensana miu MLA barem ka mau kar constituency u Dr. Friday Lingdo. Ha ka laipo terik jong jemang ar hajar ar riau sembut menteri rang ba kejelau bakmi ektenat PWD Roads and Buildings u ba Preston Tunsong. Ule plipat ba ya kejing tho kelai kerteng da ka Dr. Friday Lingdo Road kabela sedang na kesnong mission compound wat habru shdo jaya preng. Hagini kejing play lawan bendedan lang kikuan bagi bahayang bahasam jong Dr. Friday Lingdo pamkuai dua rublai. Haka beledon lang ru MLA kenot Shillong uba Adelbert Nongrum, MDC kamau khar penthorum kra, mat chairman ka KHDC ba strong pela kharjana, ki officer ketenat PWD kinong lam Shnong jong dorbar Shnong mission compound, watabru jayau pedeng mau khar bat kiwei ki Shnong kebedan marjan. Hadin bela depan play kane ka jingtho la pelong pat ka jingelang haka community hall jong mission compound. Bat kinong kren ki bala ai jing kren ki la perto ki kam ki bala le Dr. Friday Lingdo na kebentak emlang salang. Bagi long ru bude urang ba ubayang na kebentak pat ba ba bat ru yala kanong rem ke ba uyeng. Uba Preston Tunsong haba kren kumukong san ulong bulayo ekalat netrelang bat Dr. Friday Lingdo hapo keseng kongres na do kesenam arhajar lai hado arhajar kat lai. Badu Dr. Friday ya uhi ulalong kumunohikai badu nong betin lenti badu ulang kumne kumba ulang menta kadai na kijihikai buyo no Dr. Friday Lingdo. Oleh itu, bahag kepor bulale derengkat badu Dr. Friday sa Delhi benda ia kendo ya ke Sonia Gandhi ke bapala kalong bam shimla dan kamban buat kinu-kinu gi kendon bani kendo ek het no ilam keseng kongres. Namar ba ke Sonia kalawan hi dala dia banwan syaw Dr. Friday Lingdo nadu na barenda. Usembut menteri rang ba ke jela ulong bau Dr. Friday udah urang ba ubayang bat ajing syakri ya gipat ba bat ubam judan kinu-kinu ginong syun bat ula kentui ki kuan bat gi bahayeng bagi di ban buat ya kinuksa jong Dr. Friday Lingdo. Kiong bangi don kam banten sanam ye ma Friday Lingdo. Kapan kermau yang ay kipor ke bingi trelang bat ilalong tik kumuku choma. Ar hajar lai hadu ar hajar khat lai. Ngalong kumni kum ngalong de namar kajing yalam lenti ke jumi. Tengah sebagai pada orang yang department jadi proses yang kakam kenang bangin yo ban approve ke kabinet kenang bangin yo aru ban notify officially ya kani kasurok dengan nak sengutu susu nai lambas nong meneh por bani play ya kate ka signboard ka ban pensa chikenau ilang basno wata bro ia thu ru ba plan kate ka suwa kade ka mati ke jom ma Friday Lingdo ngakan mau ni dang red mission compound ni junut ban dia ya kene ka ka khlau san nang ta kalau kum kawah ba meliur mlong nya la ban sakit ka de menta ia ke jingan ke jimbit dengan next schema kita dipor ima fry let's see ia shong meeting bunsin mat kabalang mau mat kata kan ni kebentar ka kabalang mau khar tiadin let's see ke jinga kren kabasani nasngo ban ong ban kabalang mau khar in ai kublei ya kamen sem sebun bagi ai yang dibaca dengan laman peniai ya kan ikut kum bakalong hati ni ski kiba menta ngin penbit ngin penbiang kata kadeka mission rejongi nak kalian joko sorgar bangi kwa ban beautify ban penbit penbiang ya ka social law berkubai nilai persang kat balak ngin pat koru wat ban penkhoi ya ka social law matrai pio iba ikon sama kebaya ngakan ma bitu kijuk kijung metra populis bejar mulok madia le mentangi persam kat bal nasgo bang dak khot dak ka snow rid ya ke ji telang kham tam bat kidor barsno idot kam mania telang idu kijinge ke bekidon snow ba panwan mani kenu pani ke surga bang ni telang